Ebigombe by'abeterine ebya sacco zo muri Burengyerwa-izooba eby'amaani bitandikire ihuriro yo kutandika kuheereza bamemba babyo sente za rooni okurabira hasi umutiine na musingo. Product eky'eibariyo no bareta ni product nungi kugira ngu nobaasa kurya rooni omu kyapusi kurabira omu nsibuko na otizere ha bank ukorese esimu yawe ushabe rooni omu kyapusi tujikutereho ugaruka ogume nogishashura otizire kwija no kwizuza empapuro na security tag yaba ryo omuhanda yagira ekizibe kyamwikaho nayenda akasente kakye ko kumiyamba konka hata naza kuba ino obuheereza obwe obutweta quick loan abase kukozesa esimu yeye afune loan kuruga omu ruhame emuyambe kutebeekanisa ekizibe kyaraba ine dakika ekyo. Okurugyerera habakugo kurugomo Ensibuko Tech Limited abebembire hurrezi enkora ya teknologia egi neza kuhwera abantu okwanguha kutunga za loan. Omunyamugabo okwakubasa kukozesa esimu yawe sacco neza kwetakira mu kizimbe sacco neza kwerya esimu yawe noyihaye sente notaye sente kandi kitwatongoza hati nobasa kutunga rooni omudakika budakika. Orukuru ekitongole kya Ensibuko Tech Limited Gerard Timu nagira ngu okucondoza okwakozirwe omu mwaka gw'2023 kukashanga ngu za sacco ziriyo nizihwa amaani ahabwa abantu okwirukira omuri mobile money okutunga obuheereza bwa sente omuri na za rooni. The reality as it is today is that mobile money is reaching some of the communities that even we as SACCOs are not able to reach. The SACCOs that fail to innovate or move faster than the requirements of a customer, of a member, will close shop. You can be as big as you want. We've seen huge global companies closing because they have failed to match with the trends. Zimwe omuri za sacco zatandikire kare okukoresa science na teknologia nka Rukiga sacco hata nibakora sente nyamwingi kandi ne sente zitwabintu bono mu bantu zikaba ziri nche konka abantu kubagira ha buheereza bwa mobile banking bakoresa esimu zabo okubika kwayongera sente mu sacco zakanya muri emiringo egi niza kuyamba abamemba bitu. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi.